tulongle butalis pe thane nahi buke tokte lage ke teman thane ji tokte lage kosi tulong dabage motta chale district karbewa district la penke bodolen territory area kusiku lage prega plenty ke no swadi se election tulongle butalis pe thane nahi buke tokte lage ke teman thane ji tokte lage kosi tulong ke tokdo hala tu prega penke lam than ko kosi dala me than the kosi dala me thare mane pilo me thare mane da ke tok jaga ban ke constitution of abc do nangli yongsi india citizenship lo pulongte nangli yongsi voters lo pulongte nangli yongsi nangli arta nikan ko ra follow pulongte nangli election jana election da contest tu nonglo council election busiku council election da contest tu nonglo ku clear tok takdo lasi lahai ke thanta bola ye ke cheto man thare nahi ya dai pula hai thanta bola nun america son hoja ke nikan pilo me longli phera gaja ko gram ye ko matolo jake nikan ke lom de green card lo election na photo lo jake hola commoner saris puke lake india origin ke lake hoja non vice president of india lo lake america lo ke no so england na prime minister ke lake na पंजाब सर जो लगे आपको पाए पंजाब में सिर्फ मुसाफिरी करना नाम दाके बिजनेस करना मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मानता न दाके लास्ट लाहाई के किताबता मॉरिशस कंट्री बिहारी मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर ने मानता न दाके मुझे किताब लगे दाके होय ना राजीव मोटू कोई सुधा हाथ दिन दाके इस मॉरिशस कंट्री तो तोरे बिहार पूरा कोई तरह प्राइम मिनिस्टर वैसे लास्ट लाहाई के पचोबाई अलामंग से किताबता अलामंग से lasi alar tu jongjung political alle ke long ye bansi rar bana ko bayang se lasi ala so party yang se mane inu pani ke koi tu do bo long te lage kibira krong se lage la tu ye pilu na pitek ko gobi na me pini epesa sipu india no mane no mp mla mc ke patele on committee lo anda pini award commissioner to magi mati the government avail of Pulamte Nangli, whatever our site along below, government avail of Pulamte Nangli, Penia development account, the ring is Sitan and Pita and Pitakelo again. Kiduna scheme of Pita, Toana Pita, whatever our site of Pita, Bunan Pitakelo again. The government is a Vitangan again. Lasi Lahai, Kachobaya, party along cake, Roduna Levy. Moethan again, Pika. Krishna लोग दामलो पुलंते नहीं तुम्हें कृष्णा पार्टी कुछ बुकु, and ये हमारी लोग दामलो पुलंते लगे नहीं तुम्हें 62 पार्टी को अपना, लासी लाये के धाम ताप अपुलियर पार्टी लोग, नॉन नरो निकाल भोपिये जिक्को को लगे, लासी आयु से डर तो चिनी लोग, इलेक्शन अपना काउंसिल इलेक्शन अपना थान होते हैं, यार ऑफिस था हूँ तुमका यार ऑफिस के बैक कामपुर पहुंचा भूमि सर्कल ऑफिस के हो नगम पहुंचे डिपुमेंट सिलोनी सर्कल ऑफिस के गोलाघाट पहुंचे कौनपी तो कम सिंगम था तो कौन लद्दाख प्रेसिडेंट तुम लोग ने पोटा चुके राम तांगे निकाल भो 3,15,000 ना की जो इतने लोग ने पोटा किए लो रिकॉर्ड चीज़ तो नोटा 3,50,000 इन लोगों ने सोचो मन की थी देना से पहुंची तेरा सीना मानदत पोटा हो लगे था Ketanta balaman se pini gitu nih ya re-election. Ini election juga lo pakai re-election kok pilih lo. Karena si re-election itu kok ini kan hobi itu pulang juga. Begitu ini kan hobi re-election. Ketanta ini mola ketanta ini UCSC tumle. Bagai dana lah, mungkin tuh biatunnya more biatunnya kan kican more soal sekian UCSC ini betul lo. Mana nama ini mungkin mencoba nih pada sama kamu orang kalau sebagai itu mana ini betul mana BJP orang ya kalau saya kita hantar hak pelbaga kalau sudah isu itu ini namanya untuk autonomous state tidak benar untuk autonomous state handbrake ini itu mungkin hebat handbrake malah nanti handbrake apa nama kalau itu orang pilih huliram terang loh ini itu orang pilih huliram terang itu dumde jok terang dumam ini dumam tuh buat komisioner tuh mah ya CPM tuh pilih buat komisioner hai dulu mah hai ini mati people rejected alone ke
Apren ke SSC belum nih kantang sobeli kali mana? Jawab jinlo. Olah tuh siam pernah wan pitang wah hong lo bon ku. Lalu kar bijan dah muka cicok aja teng hendi terci free. Ekdom apren ke dam nana jolo lo sepi tegen. Dongkam kam bijakam sampai ceng nolo apren dam nana. Kali mana nama ke? Lasi lahai ke rada bangga pecobai ke tantaba party cuma. Nasi lahai klaim lagi ni tunde langsung klaim lahai klaim lagi tu kece atau intan ya jita aku gowonlo ke तुम्हारी देखे के तो कोकली सिक्सिदुल के तुम्हें दौड़ी पुरुष तो नवा सीट नंगी पुरो मत हेल्पेक नंगी पुरो के सिक्सिदुल के तुम्हें कॉमोंग ना ऐसे हेल्पेक नहीं पुरो के क्या है वाला तुमने हुआ बाना सिक्सिदुल से नहीं लासिरार बंगा चुपाए के थांता लाइलामन लिराम रोंहांग कानिंग जे पन के re-election aputhak selang li ningje ponlo re-election ke nahok ta constitution long ridam eta thelong li pusalang li pupon lapen eson bangki puro thulang eson bangki puke lahan lo angdeng pihini angdeng so troksia teng pen sik sidula teng pen alang li ke be ke chia tumphan voter list pen thanai pukon nasike tok lo England ta bang hala dakta India so si bang arlenge theke mandam lason na taxi America ta sonsi ke mandam po are akai tuliram rong hang nangli chini nelang ade tinsi a country tinsi constitution ke kaprek nangli chini lobo non China dam tha nangli hada communist body hada freedom of speech doi ma be hada lam tha nangli jong si hada nangling hang ling lam ning je dam government abiruddhi ning je dam pode bang nang desi bang nang rot peji bang acha Chinese government tung ke hada dak India ke freedom of speech and expression duko ili tum lam kaning je ke ili tum aron pen jong si ningje polotang te tum han constitution ateng pen itum han jakong nang pido lake warsa nang pido ki chok che dolo polotang te itum government fan oppose dum long lake constitution ateng pen lo lasi freedom of speech and expression ili tum ning ki hang ateng pen aron ateng pen lam ningje long lapen expression poke ili tum in ning kamatha alam itum kaprek fan che share long ba che than long nangli ini tum han nang pu APHLC phanang pu ke lahan lo APHLC तुमके किप्पा mang hulok rar pan kipa mang hulok lapen lapuson si arong dampo Christian tumalong lote Christian alam ben si vur ka chohang dam aron ban long dam lote lake siksi dola teng pen lake nangli a video clip se jong si do polotang te nampak lain not rar pan pa mang huli athe ile tum Indian a constitution long introduction part of the constitution pun nangli hala puri tha India constitution long preamble pulong ketok dui hodak India is a socialist secular and democratic republic with okdo Bharat adet along ke ajat adhorom ta dolong ame thanga ning hanga teng pen prosar dam long Lukhimon dum ta bang ame thanga dhorom dam po prosar long aron bari matum ta bang ame thanga teng pen prosar dam long Christian atum ta la son se ame thanga dhorom pen prosar dam long lo nangle dhorom amen pen ali choniri ki pui bu bangke lake India adet ke ajat adhoroma phanta warsai kipi isi vedlo lapen hada ke pu ke pilo chinghon seroi nei pusi Indian constitution long ke to lapen ake hai sarjaya ka thar ke la Christian tumlong dam pen Christiana men ben si vote ka chohang dam pu ke la ke nangli la rar phana me ke pa lu lapen ke pa chu bai kam sinali ke la ke than rar phan lapen nangli kaida ke pupu non anda nangli constitution clear kalilang ma high court pen PIL number 9/2015 aning kanel tum high court pen wardig long era phita nang likro thek halada ke angdeng pihini angdeng so trok ateng halake first district council pangni ne aprang la ilitum a district long dera phi council elected abelang hala sohut lasi governor si alom so ningkan hini ke thoma phan council ke pang nije phansi hala first constitution puke tok do angdeng pihini angdeng so trok sik sidul nang le chipuri tha dak lang lapen jong si mo council tang deda phi kim rang tang deda phi lo pulote nang to methang man jakong nang pinoi pulake angdeng pihini angdeng so trok silong lang paragraph 2 sub paragraph 7 along purhi lote hala dak nang tum hala kim rang tang de lo pulotang te nang tum constitution akimi a rules ti salam tami ko hala dak paragraph 2 7 long lang dak thelo nangli Amerika adet nangli ha Mauritius to nangli ha England ke manghudu nang lelo Ladakh forget about other countries let us talk about
India, Ladakh, pli a state do India long, just met 6 schedule pen ke chari state, Ladakh lang tha. Thoi a jo state pen ka cheprek do mave. Bihar, UP, Maharashtra, kaprek adet a state pen pangbar tha. Non akaprek a state pen ke non 6 schedule pen ke pangni a state ke a ron si cheprek jam. Hala England alam ke nangli mathadam nang nilang hala ke hello piglang dak nang hematik ku ba lo domestic lo mang chini tha 6 schedule ke domestic lo pu piphan lo methang local lo pulo lake local constitution lo lake schedule tribe to phat nangli si rat phan pamang hulu la constitution pur hi pametha hadak 6 schedule la banglong masiki tokdu 6 schedule to the constitution is a mini constitution governing the administration of tribal area poda ke tokdu kopia phano lake administration poke ke chari je phano bodi nangli counseling ni hamlo non cm nangli jongsi jakong awe nangli sakuri pione pote nangli ge to ini nak lokente ani sia chetek long lobu Karbi Anglong autonomous council pen ke toy Texas department atum pen hadak tangka ke parung dam di trading license ke pahang dam areng apak sinang suholada lake kopia polo nangli kang tang polo ma mate 6 schedule kang tang polo ma 6 schedule kang duga polo nangli cemata thala reply nang pitha nilfa council kim hamle lale kang tang ali council hem rak dak pachok seta nang 6 schedule teng panang jong si jakong je prangun pote lain lo power ke mek man thelong le lake jurisprudence law kitab long ta ki tokdo lake you cannot see we cannot see power with our naked eyes chinglabu tokku te lake influence ji phose ji lake lason hormu kedam tang chiklo yona prang nai tum thelong lo Assam direct recruitment pudi commission pangni alo third grade lapen fourth grade chukidar bel ke theng lapen hala kopilo pui ho bel ke theng mira lang ke chor lahai aposanta council pen piune kopia pot assembly pen hala dak pen apa pirong lo nang lagi plang play pupe te pc pulang lake ha ki plang play po punang kok po nang li lo cicini dunde hadak MLA bang pigi toy tuman kopilo pa opos ne dat ke ako nang tum hadak opos de lo nang li tum council pen executive committee dono dak sesona lo dora labang soal lo di Assam direct recruitment commission labang soal lo ke 6 schedule area lo ke applicable kali pu ladak nangli resolution enra governor phan lu non hadak assembly long no MLA tum phan MLA ke kopi phan lo mek pajang phan ma hadak assembly long ke lason ke Karbi Anglong arat tum ke non ke dor lo lage mek ke jang alidar ki lu alidar che fight hadi alidar daman ke ne tum ke Karbi Anglong me se reject lo lage leader pulotang te lead ke japon thega bang nei confident do nahi aron thek nahi leader bo mache kop dophala himanto na thanling nangli arjurat pote lage Karbi Anglong severe that pola we do not want such kind of leader we need good leadership we need good leaders to take forward to our people la tum ke nang jige la sei ako e thelam dolang nang lagi pu la non e PHLC tum ke re-election doji pu ke pacho bai ke hang thap pusi pu ke di ke hang thap ma ke hang pru ma apole lang nang than po di Assam Panchayati Raj Act akitab chunam namoy kali te hala nang pie do budi nang pie phama nang security pharma hala toino hala Guwahati lom da dei di Assam Panchayati Raj Act 1994 labang so akitab alot hui solong first a pesa long ke tok dui pur dak lote section 2 long ke tok du labang so a panchayat aron ke thoi aju an ke cari caron unpo seta 6 schedule puyo 6 schedule area arloke panchayat loke applicable kali putok dak lo dak ta pori tha hai aprang si kitab pori tha lo pori tha laso phile nang li ra phan thano lage non ke nang li amang ke ra phan ke pachobai kali nang me thang si chobai rong lo nang me thang si kilu thek thepu nang li me thang si expose to de lo ra phan ngile tum pu bom loke panchayat loke ile tum article 243 emalong ta Indian constitution long ta ke tok do loke hada lango non mat internet long nang li pur hala dak pur thate internet long dam thate login tha thek loing ke 243 m ke applicable kali 6 schedule area chot kali Manipur ke 6 schedule area kali lo sitame hala Manipur along ria long anda inglong aso akhe tum hada kuki tum do jemin tangkhul laga tum do hala dak mara tum do paite tum do hala so inglong area long anta labang so 6 schedule ke applicable kali pulotang dak ke 6 schedule thulang this is 6 schedule area chinilobu 6 schedule area lake 6 schedule area pulote separate constitution lalo nangli ning chibi nahi
mini constitution jo alam mangke equivalent to Indian constitution pudam lo ponte India a constitution ko pan sa jakong doma itum ta lapuan thak thak jakong chingbardun kri nang na alam mangke athe ke be ke chia phan jong si long le jorlong le pulatang te ko pila meaning ke ka prek account creation nang na ke tum ke lasinang klar sap penchini pulatang de constituent assembly debate long ako por hi tu ta six schedule ko pia posi why this six schedule was framing why it is framed for scheduled tribe people ko pia posi la bangso six schedule ke nanga selam pi lo la a reason a purpose hedi thambak befan kali la ke ilitum aprang pentai tumare chodo ilitum ilong rido setame bharotchari aron halabangso constituent assembly debate long labangso kipi lut ponahut ilitum India 1947 ningkan Bharat Sadhin long lo laso long det penapi itum phanang convince India arlo nang ke thap dun tholu lasi ilitum ta kingdom do kokpot itum irecho do kokposi labangso asik schedule ke ilitum ke long dun lo lasi non present langoy kopia posi pinyanian ta itumare chodo kok lo lake since from inception di Karbi Anglong formalities mane Karbi Anglong pu itum India government nang declare ki aprang menta itu malong rike do ed lo lake lasi Karbi re chodo kok si pinian ta adun successor di apurun bang bom si pinian ta Karbi re choke do kok lake rong arak di rong hang rong bong ke nonta lasi nangli ke purkimo langle la komane mane nang pare dun po komane mane nang thanun po halason lok alam se ganingji lasi panchayat ke jongsi hedi common sense nai muni tumke jo applicable kali polotang te kopilo tumka chinina po panchayat aron jongsi biun e polotang te lake court pensi pridak po lake anke tum chini democratic country itum ke rat atum si vote ke jok pensi bang phutoy dunji parliament long ta lapen dak council ta lapen assembly long ta lasi itum ke democratic country binak election pensi ilitum adet ke cari binak anke laso labangso PIL jongsi high debt pen labangso kidam tang election jongsi breakdown di quas debt polotang te pi phuk dak polotang te normally ke election to nai mawe putha normally ke election to nei durang po lake election abi de koma loka cari bola cari bang dake cekamasi bang hamsi cekamasi dake ladake election ang pa dolang po ke kalilo lagi election jong si illegal pote labang ke kuas dak po pri dak po engke lo teng pen re-election mane election ki pa do thuai po hala bang si pe do thuna ko lage common sense lage matha damra nang nelu chepa lu nang nelu lage jong si nang li inuta leader polotang te lasi constitution lo chipuri tha lalo nilipen lapen nilitum ahok pet rat pane pachobai kali APHLC tumke lasi pini anian ta paragraph 2 sub paragraph 7 tani tum wardik long lo lapen ning thek long non adhiu ta nilitum si labang so awar dik ke longji athema ahok pet si APHLC tumke kam ke claim lapen arna me hirjume ta rat ahir jume lapen arna me hirjume nilitum long dope me lake neli la lasi nangli phan pini klar dak pen la isia message mate labang so abirta ke ake hai tuliram rong hang lapen BJP a tim no masi nili klar dak pen pachini lo kadom finish lo ni chong lo finish long belo te chong lo di